अहानबदा मरोइबा पाउ इंडिया अमदी म्यांमार लेबाक अनिना अफबा मरी लेरकपा सिना स्टेट असि हेना चौखटपा लेबाक अमा ओइबा ngamgani हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे चिंग ऑर्गेनाइजेशन अमगी मियोइनी हाइजबा सिंगना जिरीबाम गी गुलारथोल थोंग वांगमदा लेबा ऑल जिरीबाम रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन ब्रांच ऑफिस के साइन बोर्ड थुगाइरमले तमेंगलोंग गी लमनी थुना होंगदोको हाइना की हलमले भारत की मोरल याउदबा पॉलिटिकल लीडर सिंगदगी लमदम मसिगी नुपी ओइबी सिंग अमदी मियामना चेक्सिनबगी तंगाई फदबा लेरे हाइना एनईआईडीपी स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट डॉक्टर एनजी विजोइना फोंदोखरे अमदी असेंबली ना वारेब लौकिबा मणिपुर पीपल्स बिल अयाबा पीबीनबा भारत सरकार दा तक्सिलुनबगीदमक मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस की कांगो ngasi दिल्ली चटख्रे Kurumzari Times of Manipur gi Manipuri paw miyeng tabiriba mayam punamakpo ASHAPRIYA na taram nokchari ngasi gi maruba pawsing miyam da sandokna pizari Bharat amadi Southeast Asia gi lamdamga hena mari naksin hanbada Manipur asi yamna maru oiba mafam ama oiri India amadi Myanmar leibak ani na afaba mari leirakpa asina state asi hena chawkhatpa ama oiba ngamgani haina Chief Minister N Birena Phongdokhre Wafam asi ngasi Chingmairong da leiba Hotel Grande da pangthokpa Connecting India's Northeast with Northwest region of Myanmar Roadmap for All Round Prosperity haiba hiramda pangthokpa conference ama hawdokpagi thoramda haikibani India Foundation asinduna pangthokpa conference adu hawdokpagi thoramda Myanmar gi Macway region gi Chief Minister Dr. Yongmo Nyo India Foundation gi Director Captain Alok Bansal amadi Chief Secretary J Zures Babuna thoramapu ene saruyakhi Embassy of the Union of Myanmar Delhi gi Ambassador Myo Kaw Ang Council General of India Mandalay gi Nandan Singh Vaishora Yauna India amadi Myanmar gi delegate kayaso conference adu da yauki conference adu hawdoladuna Chief Minister N Biren namakha taraduna Jewel of India haina khangnariba state asi ngasidi Southeast Asia gi yamna maru oiba mafam ama oirakle Bharat ki oina Act East policy lakpaga loinana India amadi Myanmar ani gi marakta hena naksinanaba honaba tangai fade Asian Highway 1 amadi 2 na state asi fauduna chatpaga loinana India Myanmar Thailand trilateral highway gi saruk ama oina Cambodia, Laos, amadi Vietnam fauba faunarakani. Masina lamdamasomda hena chawkhat maikaida ahongba ama soidana lakani. Masida natana Trans Asia Railway matam kharagi tungda yauraklagani. Amaromda Mandalay Imphal bus services haunanaba mapung faba sem sabagi thabak loisilakle. Masina Buddhist Singh Tawang Romtek amadi Bodhagaya chatpada khudong chaba ama soidana fangani. Air connectivity dasu Imphal International Airport dasu air cargo terminal gi khudong chaba leiragani loinana Imphal amadi Myanmar ani gi marakta flight service leinanaba thaurang su tawri state asigi mahausa gi oiba medicinal plant horticulture gi products sing marang kaina fangle handloom amadi handicraft culture amadi sports da state asigi resource marang kaina leiri asigumba kaya asida ahenba miyeng changhaningi conference asina India amadi Myanmar ani gi marakta ahenba kanaba kaya fangbangam lagani haiki The state is well placed to cater to the logistical need of the region. A feasibility survey has been made to extend the rail line from Imphal up to Mori. A study has also been conducted on possibility of rail connectivity with Myanmar. This trans-Asian railways link has immense potential to uplift the socio-economic conditions of the peoples further. When our President Wu Win-Min attended the swearing ceremony of Indian Prime Minister Narendra Modi, we have got an agreement. Burma was permitted to import 500 metric tons of pulses and beans to India. It's really a good news for the Burmese farmers, not only in my region, but also for the Burmese farmers all over the country. I'd like to conclude my speech saying long live to friendly Burmese like India relationship in the future. Lamdam asige sagyan mingsen oiriba Loktak Pat ngasigi ingak amadi miyamna mirai bibana Loktak Pat asi malemgi oiba Ramsar site list agi kakthakhiba yana leire Hiram asigi matangda Tom TV gi akhanaba pawdam mama
Maihoroldagi hauna miyoiba amadi mahusha anigi mari asi tatna thanaba yadana lakli miyoiba aikoina hingbada changliba ising nungchit amadi atai atopa polam kaya umang wamang amadi mahusha dagi phangli laibak thibadi civilization amadi urbanization gi mingda miyoiba aikoina maikai amadagi natraga nakal amarom dagi mahusha gi khalbu thugainaba leptana honari masigi falkari oirakani aikoina khangna khangsinadabagum ningaidana leithokli Loktak Pat asi English ngamaga chamapan marifutaragi Mars kunhumdoida Ramsar Convention ki manukshana Wetland of International Importance haina masak khangbiduna Ramsar site amo oina lauthokpikhe adubu laibak thibadi malemna masak khanglaba Ramsar site ama oiriba Loktak Pat asi ngasidi pat asigi ecological amadi biological changes ke ama lakpana ngasidi Montrix record lista endangered wetland ama oina yaure athubada Loktak Pat asi rejuvenate tahodaba tarabadi pat asi Ramsar site ge lokthokhiba yana leire laibak thiba haigadra Ramsar site da challaba matungda ekoi gi chai khre mangda masi Montrix record mo ko yaure Montrix record yaurok pa habsi mabu Ramsar site ne lokhat khiba tamda changhiba criteria singdu fulfillment toroktabadagi haidi han lerambadagi magi ecosystem soksalakpa magi leigidaba criteria koi parameters singdu leiba phangaktaba madai magi Montrix record yaurokpani ada masigi sina sum chathar agadi ekoda matam khargi matungda Loktak Lake koi Ramsar site ki manungda leribasi lokthok kibi abagi akibusu lei oirakliba fiba masigi maroiba maram khargi manungda panba yaba kharadi turel singna Loktak ta putharakliba amot akai sing leiriba National Hydroelectric Power Corporation NHPC na mokholakpa isingna maram oiduna Loktak Pat ta isel lepkhibana pat asigi khongnungda siltation gi chang wangkhalakpa Loktak ke akoibada leptana chatharakliba human encroachment amadi ecotourism dagi lapthoktuna materialistic tourism da mai onsilakpa sing asina singba maram kyana wetland mangsilakpagi asoba maram ama oiri wetlands ni degrade to gibegi aso factor je ekoida akoina phangjabu kandidi akoina human anthropogenic oiba mi akoigi developmental process ta mas encroach to giba number 1 masima magi percentage ne wang hetare singdegi putharakpa chingi pathaki akoigi catchment area da jungle gi oiba forest gi oiba canopy singsi nemtharakhiba ching ji open forest ne yamkhala kanda magi soil gi erosion ji wangkhala kanda soil singi putharaga sina sumagi water holding capacity pixel pokoda fumdi ana leiba di Ramsar koigi international importance lakthopo matamda unique amu oigiba fumgi structure si thaina leramba structure dana magi wangkhalemba am nemthar bosina magi ecosystem je monda fumgi oiba tongan ba ma life amu ojra metar nemthar kana ma soil legi intact tor kana ma nutrient bukhalami aduga nutrient bukhalaka mari monsoon matamda tawra ma hingame amung pre monsoon nata post monsoon manem tha soil mu intact torga magi nutrient phangame ma se thresh yam sena ha ke human explosion mi oi bigi population akoi population henglakpa aduga tourism gi mingda ekoina yam activities akan yam toksilakpa sumas ecosystem disturb toba lakpasi one the threat ne hetare koi wetland sing asi park saubagi matungina small and large wetland haina makhal ani thongna khaidui hectare ani dasmik kunmanga gi makhada leiba wetland makhal ama amadi hectare ani dasmik kunmanga gi mathakta leiba wetland makhal ama lei the wetland elas lishingani taragi matungina Manipur da hectare ani dasmik kunmanga park saubagi mathakta leiba wetland punna jama go humputret lei amadi hectare ani dasmik kunmanga gi makhada park saubo wetland jamanga ga nifuma thoi lei Manipur gi total surface area asigi manungda wetland sing asigi apunba park sauba sina punna hectare lishing humpumdoi satru ka taratruk ne asamba londa hairaga Manipur gi apunba geographical area gi jada ani dasmik marifu mangadi wetland ni Directorate of Environment Nodal Agency ama oina State Wetland Authority Wetland Technical Expert Committee amadi Manipur Remote Sensing ahum punna Manipur gi mafum kaya da leiriba wetland pumnamak kupna study tawraba matungda wetland mafam kunhumdai khangdoktuna hairiba wetland sing asi National Wetland of Importance ki list yahunaba kana honari aikhoi gi ecosystem service asida wetland sing asina lawriba thodang asi aduki matik chawi
wetland sing asina temperature stabilizer, precipitation, water purification amadi humidity control tauba, nonggi ising preserve tauduna, vegetation fagadhanba, groundwater resource tauba, flood control tauba, climate change mitigation chingba kanaba kyama piri. Adubu ngasidi human interference ke chang hengalakpana wetland sing asi mangsilapagi chang aduki matik wangkhalakle. ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯇꯤꯛ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯪꯍꯟꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯇꯦꯁꯟ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯁꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯗꯤꯇꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯇꯤꯛ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ contribution ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯅ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯔꯦꯟ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯦꯟ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟ ꯁꯤꯖꯟꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯇꯥꯔꯒꯅ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯐꯔꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯗ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯜꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯕꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯨꯞꯁꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯏꯁ ꯗ ꯒꯨꯗ ꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯀꯥꯔꯕꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯥꯔꯕꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯆꯨꯞꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤ ꯀꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯔꯕꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯆꯨꯞꯁꯜꯂꯒ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯔꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯕꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯂꯤ ꯁꯟꯗ꯭ꯔꯦꯟꯕꯤ ꯏꯃꯥꯗꯤ ꯉꯛꯁꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯔꯁꯟ ꯁꯔꯠ ꯄꯣꯁꯪꯕꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁꯔꯠ ꯑꯅꯧꯕꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ngarang nongthil pung 3:10 rom tawa matamda masak khangdaba organization ge miyoi ni haizaba gari da lakpa miyoi kharana jiribam gi gularthol thongwang mada leiba all jiribam road transport drivers union branch office ke signboard inthuramba amadi AGRTDU ke staff oriba collector mafamasi Tamenglong district ke lamne mafamasi dagi office athubada hongdoko haina warning tawramle thaudokadu gi matungda ngasi all jiribam road transport drivers union ge office ta pangthokiba paumi singa unaba amada Association ge Vice President Pratap Sanashamna Chatharam liba thawong adu akan mamongda yaningdaba phongdokpaga loinana chenari ba miyoi sing lengakna thuba matamda faduna logi matung ina chairak pibiu haina davi tawkhre Pratap na haiki all Jiribam Road Transport Drivers Union AZRTDU ngasi fawba National Highway asida cheliba gari singi yaifana batawduna lakle amadi awaba taraba gari thawriba miyoi kyadasu ngasi fawba mateng pangduna amadi awaba kayadasu saruk yaduna lakhibata natana Hauzik Manipur State ki district tara manga romgi gari singi pochai lot tauduna union asina thari asigumba tanja asida union ki office hongokna ba akan ba wafam thamlamba si laibak thibani haiki Union ki General Secretary L Maniton Singh na ngarang nongthil pung 3:10 rom taba aduwaida Tamenglong dagi miyoi kharana land demarcation gi ni haiduna makhoi gi settlement gi staff ni haiba miyoi kharaga konana lakhe Makoina hankiba matamda gularthol thongwang mada leiba AGRTDU ge office ke signboard inthuramki amade mafam ase Tamenglong district ki area ni haiki amade ngarangi thaudok asida chenari ba miyoi sing adu laktuna signboard asi khungat kadabani haiki Paugi mifam adu da saruya kiba Maitai Convention MC Jiribam gi General Secretary Hemanta Mangangna phongdokibada ngarang thokiba thaudok ase yamna laibak thiba thaudokne Thaudok asigi pau tabadagi aikoi MC na thaudok thokfam mafam asida laktuna yengsile thaudok thokliba mafam asida lairiba lam asigi pata asisu Jiribam district ki revenue area da leiba mafamni aduga tauramliba thaudok asisu mapu pandaba lengak leitabana amadi miyoi bagi chanabigi wangmada tauba si Maitai Convention na yaningde
Jiribam amadi Tamenglongi land demarcation ki matangda lisingani taramari gi matamdugi Jiribam gi ADC Y Ibo Yaima amadi Tamenglongi DC Arthurna luchingduna land area sing chapchawa khangdoklaba tungda Jiribam gi Laingang Pokpi police outpost asisu thamkhibani maram aduna ngarangi thogdogaduda chenari ba miyoi sing aduna praja miyam da athuba matamda sengdorakadabani aduna trabadi district ani asida lairiba miyam singi marakta pamdaba thogdok thorakpa yai haina phongdokhe भारत के मोरल याउदबा पॉलिटिकल लीडर सिंगदगी लमदम असगी मरु आइना नुपी ओइबी सिंग याउना मियोय खुदिंगमकना चेक्सिनबा तंगाई फदब लेरे हाइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी NEIDP स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट डॉक्टर NG विजोयना नुंगनांगबा फोंदोक्रे ngasi terada laiba party asi office ta pangthokiba paumi singa unaba amada Dr. NG Vizoyna haike handak pauche sing amadi social media singda AS policy ga mari leinana lakiba committee amadi political leader singna Bharat ki red light area tongna ba thawong sing chatharamba du party asina akan bamongda condemn away Mehoromdagi Myanmar ga yamna nungsi chanan leirakpa nungsi mari adu thodok asina manghalakloi hainingai leite haike mahakna haike AS policy asina haugalakpa matamdagi asigumba hangoiningai oiraba thodok asi kayam thokrabage haibasi achauba wahang ama oire thawong asimang mongoloid singbu non mongoloid singna hanthana yengi haibasi handaki thokliba thodok asina mayek singna takle AS policy lakpa matamda lamdam asida mangjaba kaya mayok nagadori masi thingaudrabadi lamdam asige CSO amadi miyamna punna khong thangminaba chunggani haike punna samajde lebiriba wakalon hari afaba wakalon khanbiba CSO isilena puna maksu pulla gai koi thingna bagi sigum bogotona amon thokna ba koi tominasi ai wa famasi NEIDP la kamjari Pawi Marthana te membrang matang lausari Manipur के अहानबा प्राइवेट सैटेलाइट चैनल टॉम टीवी टाइम्स ऑफ मणिपुर केबल टीवी सर्विस अथुबा मतमदा हौजरगनी लमजिंग ग्रुप की यूनिट अमा ओरिबा टॉम टीवी केबल नेटवर्किंग सर्विस की डिस्ट्रीब्यूटर खरसु पामजै हेना कुपमरो गिदमक नागमापाल ड्रीम्स रोड नित्यानंद टेंपल मनाक्ता लैबा लमजिंग ग्रुप की कॉर्पोरेट बिल्डिंग नत्रगा अखोगी मोबाइल नंबर 8132089758 असिदा कांटेक्ट तौबिरौ खुदोंग चाबा से मांगहनबिगनु Interglobal Colleges, a verdant landscape of 54 acres, over 3,500 students and 500 faculty members. Credibility that comes with over 3,000 placements. One step can make all the difference. We can make a difference. Interglobal Colleges, Chandigarh. Manipur ki ahanba 24/7 cab service oriba lamjingba cab service na miyang ki seba da leijari apamba service khanbiyo economic rate rupees 15 per kilometer standard rate rupees 25 per kilometer luxury rate rupees 55 per kilometer with base fare of rupees 40 Manipur ki district singi maru oina Senapati Ukhrul Churchanpur Kakching More Chandela chingba sing चटनबगिसु अताबा ममलदा बुक तौबिबा यारगनी मणिपुर की मपान की लमसिंग हाइबदी गुवाहाटी शिलोंग डिमापुर सिलचर न चिंबा सिंग चटनबगिसु बुक तौबियु लोइनना लुहोंगबा अमदी अतोपा थबक थौरम के दमक्तसु अखनबा डिस्काउंट पिजरी हेना कुप्पा मरो की दमक कांटेक्ट तौबियु अखोगी कांटेक्ट नंबर 1800102795 Natraga 8794613154 अखोगी वेबसाइट www.lamjingbacaf.com Nauka Hearing Aid Center Kumja listing ama chawpat marifom doi ki hona chai kunthra manga hena Notice India ahan hearing aid clinic mo ne lereklaba Nauka gi Infal Center ma hangjare TV am de phone gi konjel loinana nil khongum fam na tabang am da gi awaba mayok na di bana al koding mag wabi rogano Nauka Hearing Aid Clinic tanga simak lension directuna completely invisible water resistant am de rechargeable oraba digital hearing aid hapiu tabang am gi pangal wala badom gi khangna chana ba single power se tambio ai khoi gi leifam di Nagamapal Main Road Phawai Sangmam Lekai near Community Hall mobile number na 6000954159
ब्रेक की मतुंगदा मयाम उतराम नोकचरी मखा ताबा पाउ पिजरी स्टेट असिदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB चना हंदनबा मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस ना लौखलकपा वारेप होंगबा लेते असेंबली ना लौखिबा वारेप मणिपुर पीपल्स बिल अयाबा पिबिनबा भारत सरकार दा तक्सिनबा ngasi नुंगथिल दिल्ली चटलगनी हाइना मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस MDA की कन्वेनर M तोम्बीना फोंगदोखरे वाफम असे ngasi बाबुपुरदा लेबा शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट के ऑफिस दा पांगथोकबा पाउगी मिफम अमदा फोंगदोखिबने MDA के पार्टनर ओरिबा तोंगान तोंगानबा पार्टी कयागे लुचिंगबा कयासु पाउगी मिफम अदुदा सरुक याखि कन्वेनर M तोम्बीना मखा तारदुना मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस के मनुंगदा लैबा पार्टी तरारोंगी लुचिंगबसिंग ngarang नुमिदांग पुंग 5 दगी 9 फाउबा मिफम मफमदुना स्टेट असिगे हौजिक ओरिबा राजनीति की फिबम असी कुपना खननेनखि मिफम अदुना CAB की मतंगदा खनदुना मखाताना MDA ना ममांगदा लौखिबा वारेप अदु होंगबा लैते अमरोमदा द मणिपुर पीपल्स बिल अदु ममांगदा भारत की प्रेसिडेंट दा अयाबा पिविनबा तक्सिन खिबदु मखाताना तक्सिनबा तंगाई फजबदी दिल्ली दा चटनबा सेम सारे नाकल अमरोमदा हौजिकी ओरिबा राजनीति की ओरिबा फिबम असी तंग ताबा मा लाकननबा मुंबई अमदी दिल्ली दा चतुना बीजेपी अमदी शिवसेना की लुचिंगबसिंग उनदुना इन्फॉर्मेशन पिदुना वारोई सिनेमा पुरकनबा होनगनी अमरोमदा स्टेट असिगी MLA सिंह असिगी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सेंफम असी चिंगी लमदा कारिबा MLA सिंह असिदा खरा हेना पिविनबा शिवसेना की सेंटर दा लैबा लुचिंगबसिंग उनदुना पार्लियामेंट दा पुथोकपिनबा तक्सिनगनी कम्युनिकेशन फतना चिंग अमदी तम अनि नुंगसिनबा यारोय कनेक्टिविटी एयर अमदी वाटर वे सिंह फगतनबा होनबा तंगाई फदे हौजिक पालिबा सरकार असिना ममांगदा तौखिद्रिबा चिंगी हेडक्वार्टर सिंगदा कैबिनेट मिफम सिंह फमदुना सरकार की वारेप सिंह लौबा अमदी मियामगा हक्थेंगनना उनबदा चिंगदा कारिबा मिनिस्टर सिंह याउदबा हाइबसी यामना लाइबक थीबने मतुंगददी सरुक याबियु MDA na ngarang lawkhiba warep ki matung ina miyoi mangana saba MDA gi team ama ngasi imphal thadoklagani Mumbai chalaba matung da Delhi da muk chatuna lochingba sing unagani haikhe jik leiba train asida aikhoi nungsinana mohonabagi thaba asi lakpa kanda asigumba district singda kendra akhoi leiba kendra dugi miyoi sing aduga CSO sing aduga mafam adugi search ki leader singa leiba saka si cabinet minister singa directly अखोई इंटरेक्शन तौनदना अवा अना अवाद अपा खननबा अदुगुम्बा मिफम कैबिनेट अदुदा सिंगी कैबिनेट मिनिस्टर ओइना लेरगा मदुदा याउदबसे नेशनल इंटीग्रिटी इमोशनल इंटीग्रिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फ्रेंडशिप इंटीग्रिटी बिल्ड तौबदा मा याउदबसे शिवसेना की माइगेदगी मपुंग फाना नुंगाइतब फोंदोकचरे लोना इसागी माइगेदगी अमुगन तौबिदरना मसिमा मथंगदा अखोई कैबिनेट मीटिंग चिंगी लमदम सिंह पांथोक मतमदा कनागुंबा चिंगी दगी कारकपा कैबिनेट मिनिस्टर सिंह याउबिदब तौबिदनबा शिवसेना की माइगेदगी स्पेशली अखोई रिक्वेस्ट तौजरी JAC against the brutal killing of Muhammad Halim na Imphal Ukhrol amadi Imphal cycle lambida ngasi ayuk pung 3 dagi kaukhiba pung 12 gi ban santi oina chathariba ban asigi saruga moina Imphal cycle lambida ayu anganbada auto rickshaw yauna passenger puba gari sing generam labasu pung kharagi matung dagi lanai gari sing natana passenger puba gari sing chenbagi chang yamna nemkhe lamlong thong dagi khomidok bazar fawbada laiba dukan sing ayamba thong lonakhi Komidok bazar khudak lansiki amaromda ban sagot singna lambi thingba yauna khongjang changsina ba honarakpada police na thingki amadi mikop na hom singna senaduna laikhi hauzik fawgi oinadi lambi paring asida pamdaba togdok thokpagi paw laitre nakal amaromda Imphal Ukhrol lambi paring dadi ban asina maram oiduna thoidokpa akaiba pikite mahausagum lamlong kaithel kanaki amadi lambi da lanai gari yauna passenger puba gari sing mapung fana chenki Hauzik lambi paring ani asida pamdaba thodok thoktanaba Imphal East District Police na lambi ani sigi mafam kayada akanba cheksin thorang lokhatle ningsing bayai haukiba June 3 ta anti drug joint committee khomidok kairangi volunteer singna drug chaba amadi yonbaga mari lenana faraga warak watem bada kairang khomidok mamang laikai dege Muhammad Abdul Halim chahi laikhidaba ka loinana JAC ama semduna sarkar da chenaba mihat pasing athubada putho haiduna dabi tauri bade All India Government Drivers Federation na lisang sit na prajamyam gi seba tawrakpa chahi 15 mapung farakpagi Silver Jubilee gi thoram ngasi lamfel pata laiba State Fishery Department gi training hall da All Manipur Government Drivers and Technician Association Manipur na sinduna pangthokre Thoramadu da chief guest oina sarugya kiba Department of Economics Manipur University gi faculty member Dr. Chinglen Maisnam na
तरामंगा सुबह फाइनेंस कमीशन हंदक चाही असिदगी सुक्सोय सोयदना चनरगनी हाइबगी थाजबा लई तरेट सुबह पेगी ओइनदी मरैबाक तंबंगमद्री अदुबो ड्राइवर सिंगी लिंगजेल मानना लैंगाकी मफमदा तक्सिलुरबदी सुंगसोय सोयदना चनबंगमगनी मपाल लमगी ड्राइवर सिंगी खुदोंग चाबा पीरिबा सिंग असि मणिपुरगी ओइनदी ngasi फावबा वारी ओइना लैरी मसिमक यामना पुकनिंग नुसिनिंगाइनी ड्राइवर सिंगी मरक्ता फुरुप की खेनबा लैते मसिमकना लमदम असिगी अपुनबगी सक्तम सागलकपदा मखोइसु अचौबा थौदांग लौबा ngamlagani haiba wafam kaya phongdoke थौरम अदुदा सरू याकिबा आमजूगी प्रेसिडेंट बिजोय काकचिंग दाबम नहाई लमदम असिदा लैरिबा ड्राइवर सिंग असिगी सेंट्रल गी मखादा लैरिबा ड्राइवर असिगा अदुकी मतिक तोलोब की बु ओइरसु नत्रगा खुदोम चाबा सिंग बु ओइरसु खेनबा थमलिबा सिमक यामना थमोय सोकनिंगाइनी खेनबा लैरिबा सि लैतनबा पुन्ना मायोक मिनबा यामना तंगाई फदे हाइबा वाफम कया फोंदोके दमाउ काउंसिल न सिंधुना तरातरे सुबह लोक सभा मिखलदा आउटर दमाई पाख्रबा डॉक्टर लोरहो एस फोजीबो ngasi तादुबिगी टाउन हॉल दा हराउते यामना ओखरे थौरमदुदा दमाउ काउंसिल माउ यूनियन सेनापति माउ नागा वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन माउ यूनियन कोहिमा माउ यूनियन डिमापुर अमदी दमाउ स्टूडेंट्स यूनियन गी माइकैदगी खुदोल पोत पिदुना नुंगाइबो फोंदोखे थौरमदुगो मरी लेनना एमपी डॉक्टर लोरहो एस फोजीना मियामना महाकु एमपी ओइना भारत की पार्लियामेंट थागत पिबा सिमक हाइनिंगाई लेतना नुंगाई एमपी अमा ओइना लमदम असिगी याइफनबा थबक थौरांग सिंह पांगथोकपना अहानबा पांदम थमगनी हाइके and let us love the people that we can feel, that we can see, that we can communicate with, so that we have a better nation tomorrow. I have 5 years. I work not only for 5 years. I cannot stop there. It has to continue on. We cannot stop with just a kickstart. We have to walk, fight the battle till we finish. WhatsApp के प्राइवेसी थुगाइरगा चंगलक बवक अमा मसक खंगदोक्तुना WhatsApp त पाउ पिबिरखिबगीदमक मणिपुरदगी सिविल इंजीनियर तमलिबा जोनेल सौगाई जम्बो फेसबुक हॉल ऑफ फेम 2019 याउख्रे चाही कुनिथोय खक्तंगाइरिबा जोनेल न थेंगनरखिबदा बग अदुना वॉइस कॉल अमा फोन रिसीव तौरिबा मी अदु खंगंदना वीडियो कॉल दा ऑनखतपा याहल्ली अदुगा फोन तौरिबा मी अदुना रिसीव तौरिबा मी अदुना करी करी तौरी हाइबा लोन न येंगबा ngamhalli जोनेल न बग अदुना मियोइबा अमगी प्राइवेसी खंगदोक्नबा अदुबु हौखिबा मार्च तादा फेसबुक की बग बाउंटी प्रोग्राम दा पाउथमखे बग बाउंटी प्रोग्राम दा खुदोंग थिनिंगाई ओइबा अदुदगी मतम चाना कलहौखे जोनेल गी थवंग अदुबो फेसबुक की सिक्योरिटी टीम ना थागत पगा लोइनना सौगाइजम जोनेल बो फेसबुक हॉल ऑफ फेम 2019 दा महाकी मसक ममिंग अदुगो मियाम दा खंगनबा हापखिबगा लोइनना फेसबुक ना सो जोनेल बो $US लिसिंग मंगा अमसु सेल ओइना पिखि फेसबुक हॉल ऑफ फेम 2019 दा मियोइ मौद्रा मरी गी ममिंग सिंगी मनुंगदा सौगाइजम जोनेल ना 33 सुगदा यावरी पाउगी मरथा नाते में ब्रेक अमा मुक लौजरी Pulse Fitness Arena, Fitness Unlimited, facilities available, combat cardio, steam room, aerobic, freestyle, dance workout, TRX function, TRX rip trainer, TRX suspension trainer, nutrition, shower, towel service, locker, gym floor, boot camp, Muay Thai, yoga, cardio, etc. It is also an authorized distributor of imported supplements including Muscle Farm, Ultimate Nutrition, Gaspari, One Science, Grenade and many more from Muscle House, India. Admission fee ₹1,000 only. General category ki oina tha amada lupa chanipan, tha humda lupa lising aniga chama, tha taruk ki oina lupa lising mari, sahi ki oina lupa lising taruk chaunga. Dynamic Movement Training DMT ki oina tha humda lupa lising mapan, tha tarukta lupa lising taraga manga, sahi ki oina lupa lising Offer 40% discount for the first 20 members only for Dynamic Movement Training DMT. Khudong saba si lobina bagdamak ngasimak langsin biro Pulse Fitness Arena, Gobindazuri Road, Palace Compound, Imphal East. Aikhugi contact number 9711730877 amasung 038524411143. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की मखादा टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, हैंडलूम, वीविंग, डाइंग, वापिंग, टेक्सटाइल डिजाइनर सिंह फ्री ट्रेनिंग पांगथोक सगदौरी ट्रेनिंग सिंह याविंग बसिंगना KB Philanthropy 5 की वेबसाइट www.kbphilanthropy.org रजिस्टर तौबियु अकोपा मरोल की दमक कॉल तौबियु
03852427 natraga 8118936684 natraga 8794276615 Manipur University the affiliate Toba South Asian Institute of Rural and Agricultural Management Langsing Achoba Imphal West ki admission tawzari course sing adudi BSc Agriculture, BSc Horticulture, Bachelor of Business Administration BBA nupa amasung nupi ki hostel gi khudong chaba leijari akaknaba seat kharatani akupa marol gi damak www.sairam.org.in natraga phone number 7641929924 natraga 8258801014 natraga 9612812346 ta contact tawbiu. Admission is going on. Saraswati Institute of Management and Paramedical Science Pangai, opposite to 6 IRB MPTC Pangai, Pangai Road, Imphal, Manipur. Note iski oina ihan hana Saraswati Institute of Management and Paramedical Science Pangai na BSc Forensic Science course Manipur da hangle. Mapalam da chatrabasu hayeng mag college cha lakituna admission to bihoro akak na basitni. Hello. Hello. Pakhong ama chalake. Chalu ne. Chahi amagi plan tawge haradi. Oh, phau pambi thabiyo. Okay. Chahi taragi plan tawge haradi. U pambi thabiyo. Chahi chamagi plan di. Ichabu afaba school da mahai tamhanbiyo. Icha kaina afaba school haidi. Lanai coaching tobugi awaba lehendaba. School du da dum changne na coaching tohanba. Mama paga cha manana warak watembi ba. Gym, aerobic, dance, football, thangta. Mamang da 12 exam ki topper su puthokraba. Khwaidagi chawba, nanba, khwaidagi phaba school. Last pakhong. Kari school no. Slopeland Public School Khongjom chumabra. Chumme. Yam khangi ko. Yes, only Slopeland Public School Khongjom. Vigyo Institute of Management and Information Technology affiliated to Manipur University, Kanchipur. BBA amadi BCA gi oina chahi ahumgi dual certification courses 2019-20 gi damak admission hauzare. Coursing asi tambada DCA, Triple CA amadi Tally gi short term course ama lemna tambagi khudong chabasu pizari. BBA amadi BCA gi oina lakliba July thadagi class hauzaragani. Adai khudong chabasingdi state of art infrastructure, well-furnished and equipped classrooms, qualified and well-experienced faculties, visiting faculty from industry and academia, placement cell, computer lab with internet facilities, library, canteen, conference hall and playground. Agak naba seat masingni amadi hostel gi facility su pizari. Prospectors amadi form gidamak lengsen birau Vimit Sangai Prau FCI Road opposite MSPDCL office Imphal West. Aku pemarol gidama contact tawbirau 700-561-3687 natraga 700-5845-205. Ekoigi website www.vimitimphal.com. Email vimitimphal@gmail.com. Break matungda mayam muka na taram nok chabagalena makata pa pau pizari. Pari imom kanbalup Imphalis na senduna taramapalak suba arambam somarendro laikidabagi ningsing tharonga mari lenena ngarang khurai puthiba community hall da state level painting competition ama pangthokre. Citizen Amendment Bill na ek olakpa matungda oirakadaba ahongba haiba thimda pangthokiba changdamnaba adu lamdamasige mahairoi chamri henbana sarugyake. Thoramaduga mari lenena pari imom kanbalup ki convener thongam jiten amadi sarugyakiba mahairoi jessica thoramaduga mari lenena wafum kya phongdoki. 3 dagina 8 fawbogi manungda category ani thokna pangthok sebani asi pangthoiba thimna citizenship amendment bill na ek olaklaba matungda lakpa ahongba haiba thimduda oina pangthok sebani haiba category ani asida koina first second third ado consolation dana 4 dagina 7 faw ado category amada koi participant tara Kangacharaga guest award oina
अमसुंग सर्टिफिकेट ओइना बिजाबनी असिगी पेंटिंग कॉम्पिटिशन असिना अंगोंदा एक्सपीरियंस फंगे अदुदगी मीगी ममांगदजु मया ममांगदजु फेस उत्पंगमी अदुदगी सिटीजन एमेंडमेंट बिल की मतंगदजु याम खंगबंगमी अदुदगी अराम सोमेंद्र हाई मतंगजु खंगबंगमी हयेंगदगी हौदुना था सिगी तरामंगा फाउबा नॉर्थ त्रिपुरा की धर्मनगर की स्वामी विवेकानंद सरदा सतावर्षिकी बावंद पांथोकदौबा निपालक सुबा थांगता फेडरेशन कप लिसिंग अनि तरामापंदा सरुक यागदबा हुयल लालोंग थांगता एसोसिएशन मणिपुर की सानरोय सिंह ngasi वर्ल्ड थांगता फेडरेशन की प्रेसिडेंट हाइस प्रेम कुमार सिंह हना खुमलंपा के आईएसबीटी दगी लमथाखरे कॉम्पिटिशन असेदा लमदम असिगी सानरोय नुपा नुपी चामगा कुन अमदी ऑफिशियल तरुकना सरुक यागदबनी लमथाबा दुगा मरी लेना वर्ल्ड थांगता फेडरेशन की प्रेसिडेंट हाइस प्रेम कुमार ना लमदम असिगी महु सिंधुना सरुक यारिबा सानरोय सिंह असिना माई पाकपा पुरकपा ओइरसनु हाइबा यावना वाफम कया फोंदोखे अखोई मणिपुर की टीम चैंपियन लौरकने ना इन आशा तवी अदुगा अखोई सानरोय सिंह असि यान फजबा थक्सिगासी नाइबा अखोई अदुगुम मसाना द यावबा अंगांग सिंह सानरोय nghaktani अखोई थांगताबु मालेंगी लेहाउदा मालेंगी लेबाकता ओलंपिक गेम अमदा याव याननबीदमक्ता ngasi angang sing asi foundation tawdana अखोइना थमजबनी ओलंपिक गेम द याव याननबगीदमा अखोइ याम कन्न होनरी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखाद रिकॉग्नाइज तौनबसु होनजरी थांग ताबु अखोइ फोकस तौदना ऑनरन सेमना थवा यावन होनबीरबनीना हौजिकी लेरिबा ट्रेंस दिदा थांग ताबु जगोय ओइनसु दुम पुखत पीसी अखोइ जु पुखकनी थिएटर ओइनसु पुखतसी मागी चनफम जु पुखतसी थांग ताज स्पोर्ट्स वर्ल्ड चननब होनबदा मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स ता अखोइना वालिबा पेंडिंग से ऑनरन सेमना चानबीदुना नचाना मैम लेरिबा हयंग तोंगलम जकी लेरिबा मैम सिगी यंगा अखोइ सि खर सि खक्तगी यंगबीबा नतबा हयंग तुंगी ओइना यंगबीरकांदा भारत सरकार द मिहु थाबीदना लॉबी तौदना अमुक्तंग रिकॉग्नाइज तौनना होनबियो हाइदना आइगी माइगीदगी अखोइ सानरोय मयांगी माइगीदगी एसोसिएशन माइगीदगी यहाना अमुकाना नोलुकचरी एंसि थमजगी विश्व युवा केंद्र न्यू दिल्ली अमदी द इंडिजिनियस फाउंडेशन अनि पुना खुसमनदुना डिजिटाइजेशन एंड साइबर सिक्योरिटी हाइबा थीमदा ngarangdagi हौदुना थासिगी तरानिथोय फावबा चथगदबा नुमित हुमनी ओइबा ट्रेनिंग प्रोग्राम गी ngasi nini chanba numitta tongan tongan ba resource person singna crime against women on cyber space social media and cyber security amadi psychological impact of cyber crime on women and children haiba hiramda saruk yakiba miyoi singbu bab tahanke pangthokliba training program asigi matangda vishwa yuva kendra new delhi ki program officer rajiv nirmal na हौजकी मतमदा नहा सिंगना इंटरनेट सिजनब हेंगलकपगा लोइनना मतौ करमना नियम चुमना अमदी सोइदंगामदना सिजनगनी लोइनना नुपीगी मथक्ता चथबा साइबर क्राइम सिंग करमना खंगदोकनी हाइबगी वाखलोंदा लमदम असिगी नहा सिंगबु बाप तहनबगी पांदमदा पांगथोकपने हाइके We are focusing on youth, okay. Cyber security is being all nowadays are operating by all the youth are very indulged in all these cybers, either it's mobile, either in the cybers. So they have to be know about the what are the crimes, what are the bad things is there, and how they are secure, how they are secured from this all these things. Nowadays all the online shopping, online money transfer, Facebook, whatever, all things are on the online. So we can secure how and the technical session, through technical session, we should know about these are the things we can be at least know about it. That's it. The main objective is that. Tripura Motion Picture की फिल्म यूनिट अमदी कांगलेशना यूट्यूब चैनल अनि नसिंदुना अगरतला लैबा पुथिबा अबोयनगर लैबा इबुदौ पुथिबगी लाइहराव बुंगी अकोइबदा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थौरंग मरी लेना यामलबा उ चारा पांबी कया थाखरे उ चारा थाबगी थौरम अदुदा पुथिबा लाइहराव कमिटी की प्रेसिडेंट एन निरंजन दत्ता अमदी सकनाई रबी फिल्म एक्ट्रेस एल तोनथोई देवीना चिंगबा मियोय कया अमसु सरुग्याखी मेघालय द ह्यूमन ट्रैफिकिंग मरी लेना वेस्ट जाइंटर हिल्स डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स ना फागलकपा मियोय मसिंग तरानिथो यौखरे हौकिबा जून अनि द WJHDEF ना मियोय तरा हाना फादुना जुडिशियल कस्टडी दा थाजिनख्रबा मतुंगदा मखाताना विक्टिम सिंगदगी फंगलकपा लिखुंदगी मियोय अनि अमुक फारे मियोय सिंग अदु MJ मनीगर डेप्यूटी SP ना लुचिंगबा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अमना मथंग रेड चथदुना फाबंगम किबनी
Faraba miyoi adudi Jowaidagi Fire and Emergency Service Station da laiba Khorlan Nongrum chahi nifumathoi amadi Leki Pia Fawa chahi kuntramathoi ni haina Gentle West Hills ki SP Lokhodar Siamna Fongdokre. Sports and Youth Affairs ki Minister of State Kiran Rijiju na Arunachal Pradesh pu sana khotnabagi lamda Mangzil Thaba State ama oihenaba honagani haina Fongdokre. Wafam asi Kiran Rijiju na Arunachal Pradesh ki YAS ki Minister Nama Natung naga Mahaki Officer Unaba amada Fongdokhibani. Makoi anina Arunachal Pradesh ta sana khonabaga mari lenana maru oina Prime Minister Khelo India Flagship Program makada kari thorang paikhat pa yabage haibadu khanaki. Rijiju na India da sports ki infrastructure khwaidagi matik chana laitaba state ama hairagadi Arunachal Pradesh oigani. Maramaduna Mahaki Ministry na honaba yaba honaduna Arunachal Pradesh pu sana khonabada mangjil thaba lamdam ama oihengani haina haiki. Makhut sizinaba ngamdraba makhong na iduna class 10 exam da first division da pass tawrakiba Tripura gi Gomti district gi Parle de bu Chief Minister Biplab Kumar Deb na puning thogatuna taramna okre. Parle gi mapa Susan Kumar De no magi suraga tanba miyoi amani aduga mama Putul Guha De na Angalwadi gi helper ne laita lairabana masada mipai zaba amadi lairajar basu Parle na humanities tamlaga English ki professor ama oiba pamle. Chief Minister Biplab Kumar Dev na Parle gi wari asi English paurogda ningbabu kallabadi ngamdaba laite haiba adu mayek laraba khudamni hairaduna Parle gi makha mahai masing tambagi achangba sen Tripura government na puthoklagani haina haikre. Ngase ayu phone kiba pauche singda kari maru ibu pau yaw kibage habdu mayam puna ming taminasi. Lamjingba Times. Maram Sadana Minister gi Famunava Natraga, Lusingba Oiningba Irang the Yauroi, Siam. YTV local da Food Fox Hanava Security ni Yomlaga, Lam on Kre. Sangai Express. Drop National Education Policy, RTE Agna, Sahi Ohum Suraba Angang Singbusu Konsindori. India Myanmar Conference. Imphal Mandle Flight Service Hongnava Kana Kre. Loan na Savani Haiva Kisan Credit Card na loan Loramle. Rekha misi da mapuraiba di zamani jail da thazin kre. Delhi da Celsius degree nifunifan yong na sa kre. Pogna form. Ram Madhav Ajay Zamwal Imphal dagi hankraba matung da BJP gi MLA manga Himanta Biswa Sarma unanan bigidamag Guwahati da sat kre. Singi kota hengat handuna right to food ningtina fangana bahonagani RK Ranjan. Manipuri Sahitya gi mana fangada singi ming lautok le. Pangai amasung ukru lambida ngasi ayuktagi ban kau kre. Arambam Samarendra Ningsing Kumon Pangthok na kre. Uyen Lan Pao. India da amukhana jalino thajalapagi sang wangkhalak le. Rekha Mihar. Paseng ba Mihar pa kanana oigidori. Mapuraiba di zamani gi bell prayer court na reject tawraga jail da thajin kre. Naharol gi thogdang. Thailand amasung Singapore da laing bagi muhuta Imphal da puraktana laing ba pami Dr. Ong Mo. Lusing ba haibasi aina oige tangadaban natte matam na purakadabani. Ningthau sembada yauroi, ningthau kanbada yaugani, Minister Siam. Loni Singbu Sakhonaba Honabi bagi muhuta hatok piramle. YTV local da food park sanava security ni yomlaga lam on kre. Sana laiba. Ningthau semba yauroi, kanba yaugani, Karam Siam. Si Minister Sinba matam sate, BJP manungi wathokta kuting jiloi, NPF. Arambam Samarendra laikidabagi ningsing thorom pangthok kre. Isel Express. Manipur gi ijat kaliba Zanims ki ward kudimak ising phangdre. Anaba amadi loina basingna ising baltin amada lupa kontra piraga sizinari. Miyam na toilet changbada ising gi mahuta se oina sizinare. Myanmar gi anaba sing Bangkok Singapore da pubagi mahuta Manipur da purakpa fare. Megwe CM. Sakang da basing na school van mai tharam le. Iraiba. Myanmar gi delegate singna Rims amasung Sky Hospital da satuna haktengna na yangshin kre. Arambam Samarendra Martyrdom Ningsing Kumon Pangthokre. Pan Mongoloid Movement Haibasi Ano Bapunsirol Oigadavani. Aroibada Maroiba Paw Mukahna. India amadi Myanmar laibak ani na afoba mari leirakpa sina state asina hena chaukhatpa laibak ama oiba ngamgani haina Chief Minister and Birena Fongdokre.
Chingi organization amagi miyoini haijaba singna Jiribamgi Gularthol Thongwangmada leiba All Jiribam Road Transport Drivers Union Branch Office ki signboard thuwairamle Tamenglonggi lamni thuna hongdoko haina ki halamle Bharat ki moral yaudaba political leaders singdagi lamdam asigi nupi oibi sing amadi miyamna jeksinbagi tangai fadaba leire haina NEIDP State Unit ki President Dr. NZ Vizoina Fongdokre Amadi Assembly na wareb laukiba Manipur People's Bill ayaba pibinaba Bharat Sarkar da taksinuna bagidamak Manipur Democratic Alliance ki kangbu ngasi Delhi chatkre Hauzuki oinadi matang asida Manipuri Paulo Sinjare Paumiyeng tabiriba mayam punamakpu ASHAPRIYA na mukana khurumjari